Pamiarsa kahanane mangkin sayan nglimba sangkaning pandemi COVID-19. Raris ngelantur ing kewaintenan perang Rusia-Ukraina. Konflik geopolitik ngutuang krisis pangan, energi miwa finansial global. Pangupaya nagingin kauripan sosial ekonomi budaya kebuatan melarapan kebijakan. Sane mabinayan saking kewaintenan kahanannya nih. Arsitek sepisanan pinaka peneliti senior Kokus Bali Dharma Gusti Putra Agung Kresna Ngwedarang ring sajroning pangupaya nampenin kahanan sane durung deg-deg puniki muatang pikayunan saking tokoh cerdik untuk ngeruruang pemargi anyar tur mabinayan. Nenten wantasida mawasana ring skala makro plus mikro kemanten nanging taler melarapan pemargi ring bage makro mikro. Raw mangkin pamekas ring Bali kantun akeh sektor ekonomi sane durung metangi sangkaning keni wesanan kaon pandemi COVID-19. Kanan puniki muatan kebijakan anyar utamanya nih inovasi UKM Bali madasar ring budaya Bali. Tetujuannya nih antuk ngerumah ketang prakanti pantaraning sektor sane mepaiketan. Antuk ngetuang pasar ekonomi berkebudayaan sane sayan limbak. Tetujuan sane lianan inggih punika pangupaya naik kelas UKM Bali dados usaha berskala besar sane ngembel identitas budaya Bali. Pemargi punika sida kelimbakang melarapan ngeranjing ring pasar domestik ekspor global. Bali Pos nguningayang.